agan na kumalatan itinagan a Jennifer. Naawi sakmet anang ipatulod iti pakasaritaan ti biag ko, bareng kunak no agbalinday toy nga inspirasyon kadagiti makangeg. No maminsan, kasapulan tayo met ti agbalin a praktikal para itinapinpintas a masakbayan. No apay anakunak ti kastoy, isuman nga rod tinak isalaysay. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Happy first anniversary in love. Charan! Anya nga data? Nag-take out na kiti siomay ken gulaman. Ano santan ara ito eh. Tawan mat pang restaurant ta. Okay. Awan mat ket diti parikot iti data kanya, Noel. Amumat ano anya ti adda. O di iso ti maanusan. Agyaman ak Jen. Ket sapel ako ma. Tadi kan tumaumay ti kastoy a sitwasyon ta. Noel, amumat no kasano ti panagayat ko kanta. Iso amabalin ka di. Di mong sang kadagulit day taapanag. Maanusak no anya ti adda ko nakmanan. Agyaman ak Jen. Ala, umay ka ta mapantag tugaw iti daya banda. Ijay ta akanan to in-take out ko asyumay. Kabayatan ti panagsarsarita ta. Okay, honey. Sige. Urayan kan diti opisina. Okay, bye. Umay nakakadimanan sukunan ni Andrew, Christine? One friend. Ay, wow, sana all. Ha? Anong sana all ka dyan? Katno at damat ni Noel mo? Ha? Unmat kat ti friend. Di pa nang itultulod kan pa nang suksukon na ti kunak sana all, friend. Ha? Sana all hinahatid at sinusundo. Anya? Ipagam ngamin mat akin ni Noel, tao may nakamat itulod kan sukunan dito opisina. Tapno saan ka nga umapapal akas ta? Wen ko friend, ngam awan mat nga rod ko nga usaran na nga umay mang sukon kanya. Mabalin siguro ano agandar je pang mamap na iti swelo. Anya? Joke. Ay na, oray may salaang a janitor ni Noel. Ay ayatan kan ipatpatid ko matinopyo. Day, tati mako na asana all friend. Ah? Ay. Ay, itayak pa lang nga gururay dito eh. Namaging kita, awan pa lang ni Noel. Sumagmamanulangan amin utos kat mangruging timisa. Ang awan pa lang. Ay, tinasayakan. Una akong dito unan. Jen! Oh, Noel, naladaw ka manan iti oras ang nagtulagan na. Pasensya ka. At dapay ngamin inlepas ko alininisan. Sakit traffic. So anagnag na akong anak turong dito eh. Ay, isumit lagayam ang nabasbasa ka manan iti lingat. Huwag nga ron. Apay, awan pa nyo. Kwa? Awan. Nalipatak kinang itugot. Oh, at iti pa nyo. Punasam tilingat mo, taunat lang dito simbaan. Agyaman na. Awan ang yaman na. Ala, umay kanta ni, mangruging timisa. Jen? Saan ka kati mabisin? Saan pa man? Apay, ilibre na? Ha? Kwa? Wala. Sa dino, ti kahit mo apanganan ta. Apay, adda kwartam? Ado Nagsweldo akiti kalman. Iso nga libre ka ita. Ay sus, urnungam kit iti sweldom. Tapno at igatang mo iti sapatos mo. Tani, may sansamot ti sapatos ng us-usaram. Ha? Bayam ka dito sapatos ko ta, mapalimpay mat. Gumatang aktuintun saan na mabalin na mausar. Napintas pa'y mat da ito eh. Sayang mat na, no sukatak. Kat mapalimpay mat.
O, di t-shirt wano pantalon lang ang di katangam. Iti kasta, adamat baro abado kan pantalon mo. Well, gumatangak to. Angam no ita. Pag-date tapay lang ti kwartak. Indaman matmangan iti ngingina na restaurant. Tapno sa anak kanayon no iti karinderiya lang ti pangpangananta. Ay na, saanin ko nakmat. Okay, akon iti karinderya lang. Mga restaurant nga road. Di kagtanak, tasyak ti makaamo. Sana balit ta maminsan lang, Mark. Okay, sika nga rod ti makaamo, Noel. Oy, Jennifer! Ha? Shirley? One friend! Kumusta ka? Ay nakas itisigod lata a friend. Awan pa'y nagbaliwan na. Sika ngay, kumusta ka matan? Naimbag ka pa, itakanayon kayong aktor iti boyfriend mo ijay abroad. Ah? Saan, Mat? Sagpaminsan lang, Mat, friend. Ay, mapapasana all na lang talaga ako, friend. Sika talaga, Jen. Awisam mat ngamin tinobyom ata aktor kayo, Mat. Ah? Ay, kwa. Unto, friend. Damag ko, ngagpakana damat ka nung da Christine ka ni Andrew. Un nga rod, uray ni Femya, agpataylan mat the next week. Iday ka nun nga trabaho. Ay, wana. Nagrigat mat ngamin tibiyag dito ayan tayo. Isua talaga ang mapilitan da nga umadayo. Ay, un nga rod, Okay? Sa dino nga iti pagtrab-trabahwam ita. Iti pailaan ka disigot? Nabayag ako nga imikat ijay, friend. Agisursuro ak itan iti online. Ay, wow! Mayat ang arod no kasta, friend. Kita ma, ta mga numakaam-amu ka iti afam kat isukat mo ni Noel. Ah? Joke! Amok man kat alam na love mo ni Noel. Ah? Ang tinasayaan, mapantaman kit di agkita iti mabalinta apanganan ta ituloy ta ti agistorya ijay, friend. Ay, katon tamaramanak man matikatas ng Australia. Anyay tayon, ti ko na may bagam kanyak, Jen. Kwa, Noel. Oh, apay kasta tilangam. Kaslam naliday ka man. Apay, at naka di parikot. Nasingpat ka, Noel. Awan ti may bagakan ka. At daamin natin ka abirbirukan ti may sa babae, ti may sa lalaki. Kat amok nga amom nga inayat ka man, iti kastaon ay. Ha? So na lang, takayat ko ti mas komportable amyan. Banag ajak makitakan ka. Kang ronaan iti amin. Diyak ma-imagine ti masakbayak, no si kanto ti pakiasawaan. Ha? Ni? Ano ti kayat mo asawan, Jennifer? Sika nga mintay tao ang nagpatinggalatnan. Ano anya ti adda kat isulatan. Awan pa'y pulos plano mat itibiyag mo. Ti masakbayam ti kayat ko asawan. Ha? Awan man lang ti ko nam nga gagat. Wano agdiskarte ka mat kuma tapno umasenso ti biyag mo. Jennifer. Noel, saan tan mo umugubin? Pasensyakan. Ngam kabayatan ti panaglabas ti tawan. Ado ti na amiris ko. Ha? Kat iti kaanuman. Diyak to pulos kayat amapadasan ti kunada asang kasapol, sang kasakmol. Ti kayat ko kat agbalin to anasaya at ti buklat a pamilya. Iso asori. Ngamwaswasan tan ti relasyon ta. Anya? Saan, Jennifer? Pangaasim. Di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sa anak amang rabrabak, Noel. Pasensyakan at talaga. Ngam manipod kita. Breaktan. Lipatan lakon. Kat lipatan kamatan. Anya? Nagawitin ni Noel, anak ko. Nasaya at matnukas tatang. Apay nga minaya. Anya tinapasama kada kayaw ko ni Noel. Awan tatang. Bayan yun na jay. Di yun amon pay.
Ta mga no siyak tumat laang ti babalawon yun no bilang laang. Naamiris ko laang. Asaan gayam ani Noel ti lalaki akayat ko apaki asawaan. Dayjay laang tatang. Anya, Day tatipod no tatang. wala. Di kan pilitin amang ibagan no apay. Ay, sapay la ko saan ka nagbindot iti desisyon mo anak ka. Pagmanok na nang. Kasya nakatidyosan ako. Day, anya ngay dagitawit mo. Kaslarak mo. Wala na, arak kang pulutan. Ha? Day, itaman pa'y anang yawit ka iti arak anak ko. Apay, adda ka di sa nga ilim apang ipainomam iti dayta. Siyak ti uminom na nang. Ha? Patasak man mat ti uminom. Barang makalipat ak iti uri apagbitla nga kanito. Ay, hindi ka di man ng Jennifer ti pagkaskas ta manak ko. Nagsakit na lang. Nagsakit. Ay, Noel Baro. Nagsakit na panunutan na kastilaghayan ti pagtumpalang ti relasyon mi ka ni Jennifer. Nagsakit. Awan o mas pengit ti kinasakit na nanang. Maawatan ka anak ko. Talaga akas ta takapudpudutan pa ilaang ti panagsinayo. Sa diwa pa'y ngamin ti sukat di tapusom. Ang mamati nga iti panaglabas ti aldaw. Makalipat kan tumatlaang anak ko. Asino siya kabit-bidyo kung ni Jennifer, bakit? Asino kumapay ngay, ay kat ni Manen Richard Kaslalasing putmut na siya Richard niya. Jakla mo lakay. Anyat amo tayo ngay. Amangan no itila ang matbidyo kul anasing patday jay aporinar. Sa bagay mo't kadi Ang ko namot ti anak ta, nga umay to kano agpasyar dito Pilipinas. Wan nga raw, umay to kano agbakasyon dito Husto mo't kadi Tapno maamu tamutan iti personal ti Canadian anubyo ti anak ta bakay. Wan makidi Iso na laang taamangan no saan tumo laang amaka istorya. Taditang maamuti ang English lakay. Lalakalaang bakit? Ang damot tayo kunada Karabaw English. Sa bagay, as long as it sounds akunada, basta laki di maawatan, sininyas tulatan ano kwa. I would. Anya, ang kasarkayaw ni Richard kunam anak ka. Wan tatang. Awan pa'y makatawan manipon nagamamu kayaw. Kun wala nga bulan manipon nagayan-ayat kayaw. Saan aparikot day tatang? Tinapatag, agin inayat kami. Anya? Nakapangideng akong tatang. Kaya't kunti pa ikalay sa akin ni Richard. Kat sapay kumata umanugot kayon. Itikas na, matulag metan ti kalay sa amin. Tatang, di kanayon nga ibilin ko kada kayo Diyo baybay anti salon atyo. Diyo unay ti agsida iti karne. Nang runa dagiti naman ti kaamakmakan. Uy, awan rong ba nga pagdanaga manakaw. Amu kun dagita. Nasaya at matngarod, tatang. Sana bale, kanayo nagtumat ti umawag kada kayo kininanang. Kan may sa,
Inkarimat ni Richard at tinawon kami to nga agawid dito Pilipinas. Ba nag-apagyamanan mi una, inukas ta anak ka. May kawa kami to lakig, ka ni nanang mo. Uri siyak met atatang. Angam anyangay nga rod, kat nakiasawa ak matan. Ijay mat ni ayan ti trabaho ni Richard. Isa ang masapol nga agawid kami matlaang ijay Canada. Wan matkat di Awan matkat di ti parikot di ti dayta. Tamaawatan da ka, anak ko. Naimbang orasyon na namin da. Si Kamagayam Noel Baraw. Dumanong ka Agyamanak nana. Agtugaw ka Baraw. Saan na nana? Idagas ko lang na ito invitation card. Invitation card ko na. Wala na. Nukasta. Agkasarkan. Ha? Ay, kwa? Saan nana? Ni Julian nakapsat ko tiya kasar. Ay, kunaklakit dino si kanti agkasar Baraw. Saan nana? Kinapudno na. Awan pa'y nakita akasukat ni Jennifer di ti pusok. Ha? O sige nana. Mapana ko, tado pa ito invitation card niya, waras ko. Umay kayong tuwintong kasar ni Julian nana ha. Pakibagayon tulangin ka ni tatarando. Sige Baraw. Kit agyamanak iti panangawis yung kadakabay. Napintas adamag lakay. Anya na itabakat. Agbakasyong kano da Jennifer. Aya, ay, nagsaya atin ngay lukas na. Wan, mangarkila kano iti banta sabten ta ida ija airport. Ay, nagmayatay. Makapasar tamot nga ron iji Manila. Ano kas na bakit? Ay, wan alakay. Kahit kaano ngay nga raw ti panagawid da. Iyawag nanto kano inton makapabuk da iti tikit da nga agawid dito Pilipinas lakay. O sige, urayin ta nga raw ti yaawag manan ni Jennifer. Tay sa ganaan taman ti sa sangput da ka ni Richard. Talaga nga awan aasensuan ti Pilipinas. Ultimo siar, awan danong na. Nagrukit akitaan. Awan pa'y tisyo. Ay, diyak maliklikan nga ikumpara ti Pilipinas iti sa bali apagalian. Agsubli ak manlangan iti ayan ni Richard. Agawid kami kitin. Kaijaya kun balay nga agsiar. Ay! Anyaman tan! Sorry, miss. Sorry. Noel? Ha? Jennifer? Wan, siyak nga rod. Kumusta kan? Kwa? Kasi ti Diyos. Okay aklang man. Dito, janitor na taging gaita. Sika ngay, kumusta kan? Nagdakkelan tinagbaliwa ma. Wana. Kas makita man saan ka di. Saan akong akas itisigod a Jennifer nga ammo. Talaga adakkelan tinagbaliwa. Ngamin, ammo ti agarapaam. Jennifer? Naimbaglaangan tainsina kay di Noel. Tano saan? Ang mga noagpada tangat kirkirapos ti Janayna. Naimbaglaangan tanasapa ang anak ka Amiris. Iso anapintas ti biyang kuitan. Anta ka di ibagbagam? Ay, ikuan. Awan, Noel. O sige ha, panawan ka dito'y. Ur-urayan na kaminan ti asawak iti parking area ti mall. Sige, bye. Nalabit ako naan dagiti daduma amay saak amata pobre. Angem saan, ngamin nagbalinak laeng a praktikal. Ni Noel, wen, nasingpet.
ngem ni Richard adda balay miitan iti maysa a subdivision ijay Baguio City. Adda lugan mi, magatang ko amin akay kayat ko. Kang runaan iti amin saan kon apagparikutan no pangalaak iti pagbayad ko kadagiti bills mi. Napagtur ko pa yan dagiti dadakkel ko ijay Canada. No ibagayo anaalas ti ugalig, makaamu kayo. Basta siyak, naragsakak iti nagbalin a desisyon ko. Para ngamin kanyak, no adalakit ti tsansa a bumaknang ka, apay kit din apigilam. Sa anak analastog wano naparamag, no dikat ibagbagak laeng ti realidad ti biyag. Aging galaangan ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ting kapanang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jennifer. Ken ka pagayam, Jennifer. Numaminsan ngamin ket addatay kunada asaan apuro puso ti pagandaran. Tauray ay ayatem nga agpayso ti maysa a tao no di namat ammo ti dumiskarte ken awan plano na iti biag awan metlaeng serbina. Nang rona no saan kamet anaragsak. Nasakit man nga masapol asangwen tayo ti realidad wenno kinaagpayso ti biag. Nasken laeng met a panunutan tayo ti agbalin a kasasaat ti pamilya abuklen tayo para iti nasayaat a masakbayan. Alakastan pagayam, Jennifer, ket pagyamanak met ting kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. No bilang tamapili umat nga idrama to'y surat ko, kidawak ngaylingad na kumalatan iti nagan a Jonard. Nakapagsurat akmet, gaputa kayat ko nga ibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko amadama apagdaldalanak. Miss F, adda kano sakit ko iti puso. Saan laeng abasta sakit iti puso. Ngamin, sigon iti doktor amang tamtaming kanyak, adda kanon taning ti biyag ko. Amangan no jak kanon maabot pay ti 10 atawan. Sandak kanu ngaminan a mabalin nga operaan taamangan no saanan a kabailan ti bagik. Ngem kaasi ti Apo nabiyagak paymet nga aging gaita. Isu na laeng tain inutan a marikriknak ti panagkapsot ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Bakit? Nasapa ka mat anagawid ita na kay. Wen, nasapa nga binanalpas ti meeting dabos ita. Nasapa ang nagawid, so ang nagawid at matira. Ay kat nasaya at mat tapno makainan na ka mat, Manuel. Wen nga ron, nagsasarunumat kami tilakad na itaalawas. Mana, aginana ka pa'y nga rod sa tay tumangan inton madamdama. Apag guston to amali na yung tinlutok ng inapoy. Ni Jonard nga sa dinutayan na. Awan aya din tasalas. Awan mat, jakmat nakita itay si Mang Betak. Ne, sa dinungay manen tinapanan na. Kat no pinanawak laang itay di tasalas nga agbuybuya. Jonard! Jonard! Mabit na ang tamapan ko kitaan lakay. Amangan no napan manen ijay likod. Wano saan amangan no adala ang itisilad na. Agawaan nyo ata na mamisina ko. Ay, kunaklakit din no anya manen tinapasamakan ka anak ko. At dakala ang magayam dito malikodan ti balay. Wan, mami. Mayat ngamin dito tanalami istipulo iti angin. Ayun talaga apres ko dito taado ti kay kayo anak ko. Wan nga rod. Makapabang aritirik na. Mala, umay katao mo nagtapay di tabalay. Si Mang Peten ni Dadim, sapsapulan na ka. Dito yak pa'y, mami. Umuna kay laptan ita unag. Sumaruno akto inton madamdama.
Agsublitan to laangan dito inton madamdama anak ko. Umunag ka pa'y tagigiddan tayon amangan. Iti kas na, makatumar ka matan iti agas mo. Sige nga rod, mami. Inayadan ti magna Inton kwan, saan kan tumanen ang makaangas? Di ka di pakadanagan. Takabaalak ti bagik, mami. Ugasak na gito yan. Tapno saan nga isupay nga ramidan ni mami inton sumangpet. Lumabalbalin. Diyak kaya't yagbalin na pabigat ka rakwada kan dati. Uray at sakit ko. Masapo lang tumulong aklat tamat ka nagiti trabaho diti balay. Sana bali? Katilang mat nalalagan ti ramidan. Mayat matlang ti kastoy tapno ma-exercise ak. Makasikurmat nga min tinakaidalatan nga agmalmalam. Karo-karo sa makit ti bukod ko. Namalpasak nga ginaw. Mapanak agwali si Jirwar. Iti kasta, nalinis na kitaan ti paraangan mi. Mami, Apa yan ako? nagsakit ti parokong ko. Marigatan ako, manan nga umakas. Ay, Diyos ko. Tulungan ako, mami. Tulungan ako, please. Ala, agtugaw ka anak ko. Anya manan nga minaya tinararamid mo. Di mo't kunak adi ka agbambanog. Tapno saan nga agsakit ti barukong mo. Awan mo't, mami. Nagnaak lang basit. Kastimat. Mala, di ka nagsaupay. I-relax mo lang. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Oh, at damot lang ka di pimipian na anak ko. Medyo okay matkan, mami. Ala, agtugaw ka lang dito. Taalaag ti agas mo, anak ko. Ay na, agyaman na kadagiti natangkan prutas nga inyag mo, ading ko. Awan anyaman na manang. Talaga ang nakaranta dayta para kada kayo. Aywan, kumusta mata ni Jonard? Kas iti sikot, ading ko. Awan latat nagbaliwan na. Kanayon ang mapambanog nga uray awan mat aramidan na. Ay, talaga akasta dagiti adda sakit na iti puso manang. Basit lang a panagkutida at makariknadan iti bannog. Wen nga ron, iso ti kanayon ko nga idandanag. Sabay kas lamapugsat ti anges na nukas di asumro ti sakit na. Masapul ngamin at tuloy-tuloy ti panagtumar na iti agas. Iti kasta, saan ako maro? Pudno day daadin ko. Tano saan nga agtumar, talaga ang marigatan nga umangas. Simrek ka di iti pagadalan da? Wen, uray kas di ti kasasaad na. Nagagit mo't tama pa nag-eskwela. Husto matkit di tapno saan lang nga agkulkulong dito'y balayo. Karkaro ngamin ang ma-stress no adalaang dito'y. Naku namon, ading ko. Iso nga rod abaybay aklat tano kas di nga ibaga na asumrak ije pagadalan. Nulakit di takabaalan na, palubusan nyo latta manang. Wanading ko. Talaga akas tader aramida. Sandino ti papanambakay. Nakasukat ka, Mart. Mapanak ije pagadalan da Jonard lakay. Ne, abay simbrek pa lang nga minaya. Wen, impilit naman. Iso abinay ba akon Mapan ko itulot ti balon na. Ay, una yan. Naapay mat namin at anak tapay tinaadaan ni tikas niya'y asakit. Sapay nagagat kumamat nga giskwela. Wen nga rod nagagat nga agpaiso nga giskwela. Iso na lang ang taad adun samot ng tilangan na. Naimbaglangan ko nam tamakaaw-awat nagiti mamaestro ken mamaistrana. Ay, wen nga rod lakay. Sige, tamapan akon. Mapan ko labit itulod ti balon na. Agawid akmat nga dagos. Urayan na kon bakit. Agsukatak labit. Sumurutak mo di pagadalan da Jonard. Sige lakay. Agawa am nga rod ni aldawan. Umuna akon ije kalsada.
Tama pa nakagura iti tricycle a pagluganan ta. Oras gaya man ti sumaruno a klase. Tinasayat. Mapana ko ni di classroom. Inayanak ti magna. Tapno sana ka mabanno ka dagos. Abay ngay. Kaslag, nagsakit man ang tibarukong ko. Ito ko man bay. Ay na. Nagrigat mo't lakit din aya ti kastoy. Pasit lang nga pandagnak kat mabanuga ko na takos. Ay. Ituloy ko man ang timagna. Papay ngay. Kasla rikos man at nagkita. Mawalawak. Diyos ko, adi kami asi papakumbabangag daw iti kaasim. Di mo ko mabaybay anti anak mi. Pagimbagam ko ma. Babaen kadag iti nasantuan nga imam. Di mo ko maitulog nga dadakas ang mapasamak kan ko na. Pangasim, Diyos ko. Emily, Manuel, anda ka ba't lagayam dito chapel di ospital? Itay kapayasap sa pulan. madanagan ak iti anak ta, Manuel. Dongal dawan ngawan puot na. Oh, wal nga ron. Anya ti aramidan ta, Manuel. Diyak lakit di ka maalan lumapukaw ta ti kakaiso ng anak ta. Agkalma ka kumalang bagat. Ang taas ti Diyos. Amo ka dinabaybayan ni Jonard. Napasama kan tikas niya idikan ko na ngam nakarecover man. So mamati akas tamat lang ita bagat. Amo asana basta-basta sumuko di anak ta. Patjek ang lumablaban ni Jonard para ka na ta. So hindi ka kumamaawanan ni tinamnama. Nakakaasibat ni anak ta, Manuel. Ala, di ka nagsangit. Tamang ano niya pa di mapasama ka na ka. Patjek ang makapuot tumat lang ni Jonard. Agtalikta kumay ti Diyos. Manuel. Ala, umay ka tagsublitan ni Tisilin na. Amangan kit di na makapuot kat birukan na ta. Jonan, anak. Agreeing ka ka din ta. At dalaang dito ni Mami. Jonan, anak. Ay, nahagya man ang Diyos ko. Thank you, Lord. Thank you so much. Mami, Kumusta tirik naman ako? napanaas ti tiyan ko, Mami. Mabisinak. Anya ti kayat mo akan ang tayalaan ka, anak ko. Purayan niya, Mami. Basta di makapsog. Mabit lang, mga laak iti kanam, anak ko. Kumusta tirik naman ako? Medyo okay mat yan, Mami. Iso na lang sa kaslapudutan ak. Kayat mo ka di talabaran ka. Sige man, Mami. Tani, Jack mauawatan tirik nak. Nagbarang amin ti panawan. Mala, bumangon ka nga rin talabaran ka, anak ko. Sige, Mami. O may katatulungan ka bumangon. Sige, mabit lang ang tamangalak iti danong kandimpo apang labar ko kan ka, anak ko. Agsangsangit kayo kadimanan, Mami. Ha? Ay, ko. Saan mo at anak ko? Apay kumamot ngayon ngagsangitak. Saan kayo ngaglibak, Mami?
nariknak tinagtudtud alwayo iti pingping ko. Ay ko, pasensya ka na nako. Diyak lang amin malabdan ti bagik ngagladingit. Di kay kadyag sang sangit, sasanak pa'y matamatay, mami. Agbiagak pa'y itinapaot. Agpapigsaak, tasyak tumot ni mga iwan kada kayo kanitati. Jonard, anak ko. Iba't patag ka unay-unay, anak ko. Oray siyak mo't, mami. Iba't patag kayo unay kanitati. I love you, oh, mami. I love you too, Jonard, anak. Kumusta ka, Jonard, apo? Naimbaga kong lola. Aya? Uy, lola. Kita nyo, oh. Napigsa akon, saan ka di, oh? Aywan. Ay, kat nasaya at matngarod ano pudnoan ay bakan, apo. Uy, lola. Isuadi kay kadinagdandanag. Tanaimbagan to'y gwapo nga po kayo. Ah. Kasla si maranta ka mat nga agpaiso, apo. Siyempre, lola. Nalayngak namin namangan. Isuapi miksaak. Ay, katuan rumbang lang amangan kaamangan, apo. Iti kasta at napamiksam. Nang runak at nagpibig sa dagiti tumtumaram nga akas. Uy, lola. Mangan ka iti nasusustansya makmakan. Tapno umimbag ka adakos, apo. Nakaturok man ang anak ko. Gusto mo't kiti, tapno makainan na. Nabanog siguro ang nakisarsarita kadagiti ka eskwelaan na. Ngay may nang bisita kan kuan. Agun-uni mo't ti messenger na. Di na siguro na of the internet na sakbayan na turok. Siya kunti mangyop iti cellphone na. Anya da ito isa-search na iti Google. How to become a successful nurse. Basic first aid. How to take care of a sick person. No kasta. Kaya't ti anak mo tagbalin nurse. Isumat lagayam ako na naidi nga agpaimbang. Taisun to ti mga iwan kada kami iti amana. Diyos ko, pagimbagam kumati anak mi. Tapno matungpal naman dagiti arang maap na iti biyak. Sa dino tinagapuan nyo, nanang? Nagkapuak iti ospital, anak ko. Napan ko sinarungkaran ni Jonard. Kat, kumusta mo ni Jonard, nanang? Kasi ti Diyos, kaslapim migsambat. Si Maranta tilangana. Saan akas iti akas lakanayon nga kakapsot. Ay kat mayat ang arod no kasta. Parang mayawid ang tumatan. Tanay, sigurado adak ka lang ti bilday di ospital. Ay, huwag nga rod, anak ko. Among kadi nga arapaap gayam ni Jonard ti agbalin a nurse. Aya? Kasta din baga na kada kayo, nanang? Awan, tinangibagaan na. Ngum nabasa ka no ni Emily. Isu ka no ti isa-search na iti Google kan YouTube. Nakita na iti mismo a cellphone ni Jonard. Aya? Ay, kaasimat jay ka anakak, nanang. Numaminsan, talaga saan mat amaliklikan adamagan, no apay nga isupay lang mat tinaagdaan iti kasjay asakit. Huwan nga rod, agaman niya nga rod, no talaga mat nga isutinted ti Diyos agasat na. Awan ti mabalinan tayo, no di ti mga klon iti kasjay akasasaan ni Jonard, anak ko. Ay, uwan matkit di nanang. Di tayo latan mapukawan iti namnama. Itultuloy tayo latta ti kumararag kini Apo Diyos. Amo kan mamati ak asaan na abaybayan ni Jonard.
Sangsangit ka manan bakit? Noamom lang kong malakay. Noamom lang kuma. Tianya, ibagam ano anya na itatapno mo. Madudugo na yan ti pusok amang buy-buyay ti kasasaad ti anak ta, Manuel. Ay, Emily, Numabalin lang kumaasya kung timang lakam kadagiti rikrik na. Numabalin lang Manuel. wala, di ka nagsangit. Mawatak tirik nam. Tora syakat kastamot ti marikrik na kita. Manuel. Saan lang nga si Kati masaksakitan? Horesyak, masaksak na anak mo. Kinapuno na mapukpukawan nakpaikit din itinamnama. Anya. Naita ti puno bakit? Numaminsan, mapampanunot ko at talagan sa asaanan nga gimbag pa iti anak ta. Punon sakit diti ko na ti doktor. Asaanan nga agbayag pa diti abiyag ti anak ta. Saan, Manuel? Di ka kumamanag sa uiti kasta. Agimbag pa'y ni Jonard. Agimbag pa'y ti anak ta, Manuel. Oh, bakit? Amo kan mamati ak na agimbag pa'y ti anak ta. Isa pa nga asim. Na di ka kumamat basta sumuhulat na. Oh, Ang tinulong ta ako mararag iti apo. Kat kintawan ta tinananay at tulong kan panarabay na. Para iti kakaisuna nga anak ta. Iti naudi a panagpa-check up ko, naibaga ti doktor ano nasapsapa kano kumaan na amuan no anya ti sakit ko, mabalin a naopiraan akpay. Naladaw kanon, isu asaanen a mabalin, gaputa saanen a kabaalan ti bagik. Amok nga dantaning ti biag ko, ngem iti kaano man, saan ko adinamag wenno sinider ti Diyos iti kastoy a kasasaad ko. Kinapudno na nakasagana akmeten amang isubli iti bulod ko abiyag. Aklonek nga addalat tamet dagiti kanito a mabutbutengak. Ngem kunakmet jak kayat ti matay nga awan man laeng pulos nakangeg iti pakasaritaan ti biag ko. Kayat ko ano mapukawakton ditoy abiyag at damet maibatik a pakalaglagipan da kanyak. Nga adda Jonard anasingpet ken naulimek. Nga oray na addaan iti sakit ket nagbalinlat ta anatipker. Nga adda Jonard nga iti naminsan ket nagarapaap nga agbalin a nurse nga oray amuna asaanen a matungpal. Mariknak ti ininoten a panagkapsot ko, ngem itultuloy ko lattamet ti lumablaban. Kayat ko nga ipakita ken iparikna kadagiti dadakkel ko tinalaos a panagyaman ken panangipateg ko kadakwada agingga iti maudi nga anges ko. Agingga laengen ditoy Miss F, ket pagyamanak unay ti anos mo anang ibasa ken nang yornos para iti pannakaidrama toy surat ko. Toy pagayam mo, Jonard. Ken ka pagayam, Jonard. Dayawan ka, gapu iti kinatibker mo. Uray kasta nga darikrik naem, nagagat kalatta amapan agiskwela. Awan ti makaibagano aginggat kaano ti biag tayo dito'y rabaw ti daga. Amok anarigat ti sasaadam ita pagayam ko, ngem di ka kumamaawanan iti namnama. Amok ken patyag asaan nakaabaybay-an ti Diyos. Saan metket adakas ti lumaban ken agarapaap, basta lakit di kabaelan pay ti bagim. Itultuloy mo nga rod ti agserbi ken kumararag iti Diyos pagayam ko. Kitdawam ti tulong ken pannarabay na. Ket kararag mi asapay kuma taikkan nakapay iti atidtog abiyag tapno makaden nampay ti pamilyam iti mabayag. Alakastan pagayam Jonard, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam ditoy programa tayo alagip ti napalabas.
narigat yadda akasasaad may tibiyag isu ang nagabrodak. No maminsan damdamagak iti bagik no aginggat kaano pay nga ti kabaelak nga isakripisyo para iti pamilyak. Aginggat kaano akpay nga ta ang makidaksang gasat. No iti tunggal pan nakitaksang gasat wano ilalaban ko iti biyag ket kaslakarkaro akmet amasaksakitan. Miss F. Sublian taman ti tawen 2017. Dandanin malpas ti kontratak idi ijay Saudi. Kastoy man dagiti pasamang. Agan anus ka pailaan dita alakay. Sana bale, tadandani mo tin malpas ti kontratak dito'y Saudi. Agawid akon iti mabiit. Un ka di. Awan rumba nga pagtanagam. Tatalagamot anaano sak bakit. Ah? Wan matkit di Banag apagyamyamanak mo't unay iti Diyos. Ngamin, inikanak iti asawa anaanos. Nagagat kan man nakaawat. Apo? Oo na yun dahi tapan ng idayaw mo kanyang bakit. Siyempre mo't Uri asino mo't nga asawa. Talaga nga idayaw nakikaskan ka, Gerald. Agpatatalaan mo tanaanos. Nagagad kin man nakaawat ng asawa bakit. Oo, di quits na lang ang lakay. Ha? Wala. Mala. Maliwan tantuman ang tiagsarita intun bigat bakit. Maturo ka ka. Tamasapak pa yung mapanagtrabaho intun bigat. Sige nga rod lakay. Maturog kan, tagsagana akmatan ang mapanagtrabaho. Sige bakit. Agan anad ka dita. I love you. Wan, agan anad ka mat dita lakay. I love you too. Bye. Hey! Salagay! Hey! Hey! Ay, Jaguar! Ay, salakay! Ay! Naimbag nga orasyon anang. Day, si kamat gayam ti tata ulang ti aso. Kunaklakit din no asino. Maladumanon ka Agyaman ak nanang. Nagtugaw ka anak ko. Kaya't mo ti agkape, ta itimplaan ka. Ha? Sana nanang. Di magasak labit. Umay kuman ibilin nagitapu ko yaw. Bapay, sa dino ti papanam ay Gerald. Agbuhos kami nita iti pagtrap-trabahwak. Amangan no ag-overtime kami. Kat marapyan nga gawid nanang. Katuan nyo pa'y kumadag iti uping iti balay. Intun malayam. Ay katwan day talaga yaman ako. Awan parikot iti dayta. Siya kunti makaammo kadag iti apo ko kanak ko. Pagyaman ak nanang. At damat kit di mabalin ang mailuto iti ref. Ta nagpalingkiyak mo iti kalman. Da kayon timang kita. Noon niya ti iluto yaw. Wan, awan rumba nga pagtanagam. Siya kunti makaammo nga agluto iti pangrabyanda. O sige nanang. Katulitak man ang dagyaman ha. Sana bali ta agawid ak matadagos kalpasan ti trabaho mi. Wan, di mo pa kadanagan dagiti anak mo. Ta siya kunti makaammo kadakwada. Agan anad ka iti trabaho manak ko. Wen nanang. Hello, lakay. Narubuatan ka din dagiti ubing. Kung bakit? Naitulot ko pa itan ay di pagadalan. Papanak mo din iti trabaho. Anya nga iti inlutom abinalon da, lakay. Frozen foods manan Isumat nga minti kayat da. Okay lang ang matkit di, basta saan aka na yun. Intun maminsan, pag sida umot ida itinatang. Ay na, amumutun dagiti anak mo. Sanda kayat ti mangan no natin ti sida. Kay kayat na pa'y taglabay ti gatas uno maylo ngam ti agsida itinatang. Pilitam nga min ida di mo itulok adida agsida itinatang, lakay. Payam, tapag sida agto ita itinatang intun bigat bakay. Wen oray saan nga min apuro natang tapno kayat na. Lao kamot laang iti karne, wano sida. Uy, bakit? Mangluto akto iti sinigang tayo ti balunan da. Wen lakay. Mayat matlaang no agsabaw damat. Saan apuro prito. Sige nga rutan, nanay. Asideg ako niti trabaho. Awagan kan tumanan intun malam.
Wan, o sige nga Rudan, agan-anad ka dita, ha? Wait, di nakpakatanagan. Takanayo nakagan anad para kada kayo kadagitan nakta. O sige, depoy kong daytoy. I love you. Sige lakay. I love you too. Bye. Silsaw! Silsaw! Apay ka, day. Ay, ni Gerald, intaray da ka no iti ospital. Ha? Anya? Apay ka lang. Nan ano ti anak na bagay? Ay, ka mula kay. Basta ti kuna ni Roger. Natinag ka no iti pagtrab-trabahuan da. Kat intaray da ni iti ospital. Ay, kat agrupat kan ata mapantan iti ospital. Wala kay. Da kayo pa lang nga ti makaamo kadagiti anak ko, nanang. Sige, katagyaman ako, nay. Bye. Nay, apa yan, Vilma? Agsangit kamutan. Pangasim. Tulungan na ko mga pagkada-kada, madam. Ha? Wala saan, sikan ti mangipagkada kanya. Total, sikamot tinangayap kanya nagtrabaho kada kwada. Ni, aguray ka man, friend. Saan ka amawatan? Na-aksidente ka no ti asawa kiti pagtrab-trabahuan na. Anya? Intaray na ka no iti ospital. Kat delikado ka no ti kasasad na. Hala? Diyan ko no raya na malpas ti kontrata. Naskan nga agawid akon. Iso apang nga asim tatulungan na kamakisarita kadagiti amot na, friend. Sige. Urayan tangarot asumangpot da, madam. Di ka madanagan takuyugan ka nga agpakada kadakwada apaman asumangpot da. Diyos ko. At tuyak kasi papakumbaba dumawat iti kaasim. Ispalam ko mati asawa, iti mabalin apakay sagmakan na. Amumat ababasit pa'y dagiti anak mi. Isa pang asim ka diya, tadi mo pa'y alalaan ti asawa. Diyak lakit di ka ba ilan lumapukaw ko di asawa. Kitawag tinaan-anayapan na rambay mo kada kami. Diyos ko. Di mo ko mabaybayan di asawa. Pangasim, Diyos ko. Nakakasimat niya asawa, tata. Ay, huwag nga raw balasan ko. Kasano kami lang no? No. Saan? Di ka ko magpanunot iti negatibo balasan ko. Patsek, aging bagpay ni Gerald. Ada asi ti Diyos anak ko. Iso amamati ang asaan na abaybay ang ti asawa. Malalala. Gusto na ita nga panagsangsagit mo, anak ko. Di mo unay tagladinit. Masabong na ipakita malatibkir ka. Di ka ko magpaabak, itilitay ang marikrik na. Si Bibiyag pa'y asawa mo. So, di ka ko mamapukawan itinamlama, Vilma. Patsya ka lumablaban ni Gerald. Iso nga urayin tayo, aging gaamandan iti puot da asawam. Ituloy tayo latati ko marara. Amaw kasumpatan tumot lang ti Diyos, nagitikid daw tayo kinkuana. Basta lakit pinapasnag tayo, ako marara ganak ko. Urayin ng ti doktor, ti desisyon tabakit. Ay, selsulakay. Nakasalitak mo ito ni Vilma. Kat kuna na nga da ka dati desisyon. Ngam numabalin ka no.
Kit padasan tayo latang ipa-opera ni Gerald. Man-mano ti makalasat iti operasyon ti ulo, lakay. Iso panag ko na, kat uray saan tayon nga ipa-opera. Amangan ngamin no di na mailasat, kat adada mapukaw tati kakaisun ang anak ta. Ay, Sabel. Hiyawit tayo langan ijay balay. Tani, dakelan ti bayadan tayo dito ospital. Nakasarita kun ti Dr. Celso. Impudno na ti kasasaad ni Gerald. Saan basta-basta mailasat ti anak ta ti operasyon. Kit kasano? Iyawit tayong arudan ti anak ta. Kapilitan na kastalakay. Iyawit tayon ijay balay. Tada tayon ti mga iwan kan kuana. Kinapudno na. Danda ni makabulan mimot iti ospital, friend. Saan mat ngamin nga manugot da katugangak ang maopera ko mati asawak. Iso nga inyawid min adito'y balay. Kat, kumusta mo ti asawam, friend? Dayto komatos. Nakaidalatan anak ko oxygen. Pagsisinublatan mi abang bantayan. Ay, apay ngay mat asan ngayon manugot da katugangam amang ipaopera kanila kay mo, friend. Delikado ka no, friend. Ngamin, manmano ka no ti makalasat no maopera iti utak. Ay, sa bagay matkit di No kumata na sigod, mabalin siguro. Nagdakkel ngamin agat at ti magastos no bilang. Ken masapol nga ijay syudad ti pakaoperaan na. Day talaang agpaiso friend. Saan basta-basta ti magastos? Ay, wan nga rod, friend. Iso nga inyawid min Masapol na pa'y kumati ag therapy. Iso na lang ang tawan mat aramatan mi. Iso ada kami latan ti agsisinublat amang mas masahe kan kwa na. Bay friend. Kanayon kayo nga inayon iti kararag ko. Agyaman ak, friend. Kunada ang milagro ang mailasat na pa'y. Ngamang namnama aklat na. Makarecover tumatla ang ti asawak, friend. Di ka maawanan iti namnama, friend. Amok asaan da kayo abaybay anti Diyos. Aywan, isend mo tuman gayam kanyak ti Gcash account mo. Ada basit itad ko atulong. Isupay agastusan niyo, friend. Ay na, agyaman ako na friend. Kaasimot di manugang tabakay. Bimarbangon man na bimangon tapno agluto iti lako na adikit kin sidaan iti pagadalan. Ay, wan nga rod lakay. Ang amanyangay nga rod. Talaga akas na tibiyag. Naimbagkit di ata dapay ti kantin a pagbirbirukan na iti inaldaw. No awan laeng, nakarkaron a marigatan a mangisakad iti pagbiagda. Winmit iti no may papaniti kwarta. Santa mo't ida matulungan, tawan mo't trabaho ta. Pilang mo't basita pensyon ta tinamlamaan ta iti pinulan. Kan may sa bakit kan lakaitan. Iso ang mamatiak ang maawatan data ni Vilma. Winmit iti bakit? Tulungan talagtan ang mga sikaso kini Gerald. Iti kasta, saan nga isupay nga aramitin na inton agawid, manipod iti pagadalan. Wen day talangin ti may tulong ta kadakwada. Ti mga sikaso kini Gerald, kastamot ten kalagi ti apu ko ta. Ay na, agyaman ang unay Diyos ko. Naibus man ang dagiti lakok ita. Uray kaskasano, at damat basit ganan siya. At damanan igatang ko kadagiti masapsapol ijay banay. Kastamatan iti agas ni Gerald. Tinasayahan. Idulin kon dagitoy. Iti kasta, makaawid akmat anasapa. May mga oras mo, Velma. Naibusan tila ako mamerenda. Ayun, sir. Naibusan. Enton bigat tumanan. Okay. Sige. Agsubli ako lang arutan enton bigat.
Sige, sir. Gayam. Anya day jay, sir. Among Vilma, uping ka pa ititawan mo at 35. Ha? Patya ka makabirok ka pa iti lalaki ang mga yat ken mangilalakin ka. Anya? Di mon parigatan pa iti pagim iti maysa ako matos. Ha? Arig nagat na tayo da asawa, iti kasya kasasaan. Isono siya ti siga. Panawakon, katagpiro kaklangin iti sabani. Jay lalaki o makaitad kanya kiti nanam ayabiyag. Kasjay. Bastos ka. Ha? Tapno ibagakan ka. Awan karbengam amang ibaga iti kasta kanyak, sir. Kan maysa, kabailak abyagan ti bagik, agraman ti pamilyak, babaan iti bukod ko a diskarte. Ha? Ay, Vilma. Iso apang nga asil tarumor kayon dito pwesto. Pumanaw kayon, kat saan kayon nga pakpakita pa'y. Panaw! Pasensya ka na kay. Medyo naladawak ang nagawid. Impaibos ko pa'y ngamin dagiti lako. Naimbaglaangan. Tada ni tatang kininanang amang bambantay kan ka. No kas di nga adaak ije pagadalan. No awan dalaang. Jak amon no anya ti pamayak. Diyos ko. Aduyak manan asi papakumbaba nga agkit daw ititulong kan kaasim. Pagimbagam ka din ati asawa. Isublim ka di iti normal ti kasasaad na. Tapno adda katulungak amang isakad iti pagbiag mi. Pangaasim ka di. Apo. Bakit? Apay ka di lakay. No bilang nga tatay manugot ta nga ipaopera ni Gerard. At nga ta posibilidad na anagimbagan ti anak ta. Dahil tatityak masumbatan lakay. Ang panagkunak, no bilang ta na opera ti anak ta. Dalabit nga awanan ang makitkita ta. Ha? Ti doktoran a mismo tinangipa ka. Aman mano ti makailasat iti operasyon iti utak. Iso ang nagdwa-dwa. Jakmut kayat nga isakripisyo ti anak ta, lakay. Una, iti kasta kasasad na ita. Kaslamit langin na tayo ti anak ta baka. Saan? Mamati ak nga ag-recover tumot laang ti anak ta, Celso. Sabay. Basta di tayo umibot iti Diyos. Amok adi na baybay anti anak ta, lakay. Aging gaita saan pailaeng ang nakarecover ti asawak. Nakaidalatan iti kama. Masapol aban bantayan. Ngamin masapol akanayon ama monitor ti kondisyon na. Nang runa no kasjay akasapulan na ti oxygen. Nagrigat para kanyak. Saan at ipanangisakad ko iti panagbiag mi, no dikat gapo iti makitkitak a sitwasyon ti asawak. Amok ajak kabaalan a kontrolan dagiti pasamak, iso nga intalagkon ti amin iti Diyos. Uray kastoy ti kasasaad ti asawak ita, kasladyak pailaang kabaalan nga aklunan ti agbalinto abiyag mi inton awanan daytoy. Agdua atawan metten nga agan anusak. Dua atawan metten asyaklaangan ti mangisaksakat iti pagbiag ti pamilyak. Nang runa ti panagadal dagiti dua nga anak mi. Ngem uray iti naminsan, jak pinanunot a pabigat ti asawak. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan, toy pagayam mo, Vilma. Ken ka pagayam, Vilma. Dayawan ka, iti kinatibkar mo anang saranget kadagiti panubok adimteng iti biagyo nga agasawa. Ket sapay lakuma,
Taikan nakapay ti Diyos anamarswa iti atidog a panaganos. Tipker ti pakinakam ken salunat tapno maaywanan ken maikam iti napintas a masakbayan dagiti anak mo. Di ka mapukawan iti namnama pagayam ko. Amok adumteng tumetlaeng ti aldaw a masubadan dagita arigrigat ken sakripisyom. Basta itultuloy mo laeng ti agdayaw iti Apo. Alakastan pagayam Vilma, ket pagyamanak unay ti ingka panang ibingla iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. A grater to shred cheese into small pieces. I use a toothbrush to clean my teeth. I use a toothbrush to clean my teeth. This is a toothbrush. I use a toothbrush to clean my teeth. This is a toothbrush. I use a toothbrush to clean my teeth. This is a shirt. I wear a shirt every day. This is a shirt. I wear a shirt every day. This is a screwdriver. I use a screwdriver to turn screws. This is a screwdriver. I use a screwdriver to turn screws. I use a thermos to keep my tea hot. I use a thermos to keep my tea hot. This is a dustpan. This is a dustpan. This is a dustpan. This is a dustpan. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. Let's see where we land today. Ah, the beautiful continent of Africa. There is so much to learn about this place. Let's see where we land today. Ah, the beautiful continent of Africa. There is so much to learn about this place. This is a speaker. I use a speaker to listen to music. This is a speaker. I use a speaker to listen to music. This is a light bulb. 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 This is a laundry basket. 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 This is tape. I use tape to fix things. This is tape. I use tape to fix things. Well, this is a mattress. I sleep on a comfortable mattress. Well, this is a mattress. I sleep on a comfortable mattress. These are building blocks. These are building blocks. These are building blocks. These are building blocks. This is a mattress. A mattress is the soft part of the bed we sleep on. This is a mattress. A mattress is the soft part of the bed we sleep on.
This is a curtain. I use a curtain to block the light. This is a curtain. I use a curtain to block the light. I use a saw to cut wood. And I use a saw to cut wood. And these are seeds. These are seeds. These are seeds. These are seeds. This is a whiteboard. I use a whiteboard to write lessons. This is a whiteboard. I use a whiteboard to write lessons. This is a printer. This is a printer. This is a calculator. Is a calculator. This is a calculator. This is a calculator. Is a calculator. This is a calculator. Oh! This is a raincoat. Okay. Oh! This is a raincoat. Okay. I use a compass to find my way. I use a compass to find my way. This is a broom. Is a broom. This is a broom. This is a broom. Is a broom. This is a broom. These are pliers. Ooh! These are pliers. These are pliers. Ooh! These are pliers. This is an extension cord. 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 These are seeds. I plant seeds to grow flowers. These are seeds. I plant seeds to grow flowers. This is a nail. This is a nail. This is a nail. This is a nail. This is a watering can. 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 This is a syringe. I use a syringe to give medicine. This is a syringe. I use a syringe to give medicine. I use a crayon to draw. I use a crayon to draw. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a raincoat. I wear a raincoat to stay dry. This is a passport. This is a passport. This is a passport. This is a passport. This is a level. I use a level to make things straight. This is a level. I use a level to make things straight.
This is a blood pressure monitor. This is a blood pressure monitor. This is a can opener. I use a can opener to open tins. This is a can opener. I use a can opener to open tins. This is dental floss. This is dental floss. These are garden gloves. These are garden gloves. I use pliers to bend wires. 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 This is a suitcase. Aubrey, Superglow, and Grace. This is a suitcase. This is a suitcase. Aubrey, Superglow, and Grace. This is a suitcase. This is a mattress. This is a mattress. Oh. This is a mattress. This is a mattress. Oh. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. I use scissors to cut paper. I use scissors to cut paper. This is an iron. I use an iron to press clothes. This is an iron. I use an iron to press clothes. These are building blocks. These are building blocks. This is a wrench. I use a wrench to loosen bolts. This is a wrench. I use a wrench to loosen bolts. This is a drill. I use a drill to make holes. This is a drill. I use a drill to make holes. This is a globe. I use a globe to see the world. This is a globe. I use a globe to see the world. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is a shovel. I use a shovel to dig dirt. This is a shovel. I use a shovel to dig dirt. This is a map. I use a map to find my way. This is a map. I use a map to find my way. This is a tray. I use a tray to carry drinks. This is a tray. I use a tray to carry drinks. These are pruning shears. I use pruning shears to cut branches. These are pruning shears.
I use pruning shears to cut branches. These are seeds. I use seeds to grow flowers. These are seeds. I use seeds to grow flowers. This is a stapler. I use a stapler to attach papers together. This is a stapler. I use a stapler to attach papers together. This is a speaker. I use a speaker to play audio loudly. This is a speaker. I use a speaker to play audio loudly. This is a stapler. I use a stapler to attach papers together. This is a stapler. I use a stapler to attach papers together. This is a rake. I use a rake to gather leaves. This is a rake. I use a rake to gather leaves. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. I use a marker to write on the board. This is a watering can. I use a watering can for my flowers. This is a watering can. I use a watering can for my flowers. I use a dictionary to look up words. 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 This is a dustpan. This is a dustpan. This is a dustpan. This is a dustpan. This is a car key. I use a car key to start the engine. This is a car key. I use a car key to start the engine. This is a map. I use a map to find my way. This is a map. I use a map to find my way. This is a whisk. I beat eggs with a whisk. This is a whisk. I beat eggs with a whisk. This is a whisk. I beat eggs with a whisk. This is a grater. I use a grater to shred cheese into small pieces. I use a toothbrush to clean my teeth. This is a toothbrush. I use a toothbrush to clean my teeth. This is a shirt. I wear a shirt every day. This is a screwdriver. I use a screwdriver to turn screws. I use a thermos to keep my tea hot. This is a dustpan. This is a dustpan. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. Let's see where we land today. Ah, the beautiful continent of Africa. There is so much to learn about this place. This is a speaker. I use a speaker to listen to music. This is a light bulb. This is a light bulb. This is a laundry basket. This is a laundry basket.
This is tape. I use tape to fix things. Well, this is a mattress. I sleep on a comfortable mattress. These are building blocks. These are building blocks. This is a mattress. A mattress is the soft part of the bed we sleep on. This is a curtain. I use a curtain to block the light. I use a saw to cut wood. And these are seeds. These are seeds. This is a whiteboard. I use a whiteboard to write lessons. This is a printer. This is a calculator. Is a calculator. This is a calculator.